ما شنبه بنو پریدیم پاسپورتمون تاموجلا گرفتن خمونا سر ندادستن گراجدانی روسیه هم даже همین مردم توجیک سر ندادستن. мушоҳидаи чунин саҳна дар фурудгоҳҳои Москав дар чанд ҳафтаи охир ба як амри маъмулӣ табдил шудааст. бо вуҷуди он ки ин гуна амалкард эътирози ҳукумати Тоҷикистонро ба бор овард, аммо вазъи муҳоҷирони тоҷик ҳамоно хуб нест. даҳҳо муҳоҷирон дар фурудгоҳҳо ва роҳҳои заминӣ иҷозаи вород надоранд. гурӯҳи дигареро дастаҷамона бидуни ягон шарҳу тафсир аз ин кишвар ихроҷ мекунанд. дар миёни яке аз ин бозпасфиристодашудаҳо меҳмони навбатии рӯзгори муҳоҷир аст ки бо далели амнияти чеҳраи ӯро нишон додан наметавонем. қаҳрамони мо хатм кардаи яке аз донишгоҳҳои Русия буда чанд сол боз дар ширкати бонуфуз дар ин кишвар ба ҳайси муҳандиси пешбар кор мекард. салом бинандагони меҳрубон, ба гуфтаи мусоҳиби мо охири моҳи гузашта рухсатӣ гирифту ба Тоҷикистон омад ва ҳеҷ интизор надошт ки ҳангоми бозгашт ба Русия ӯро ба хоки ин кишвар роҳ намедиҳанд. муносибат бисёр чӣ хел гӯям камтар такаббурона да хеле кибр қати гап мезананд, хеле ҷиддӣ бо кибр одам ҳисоб намекунанд. хел талпа дар як ҷо ҷамъ шудагӣ тоҷикои мо тамоман бовар мекунед. амон саҳари соати 9 фаромудем, мо дар поён то соати 6 будем. То соати 6 мо тамоман об, хӯрока ягон чӣ наовардан. ай соати 9 то 6 ҳисоб кунем, агар ҳеҷ кас мисол ҳеҷ хӯрдагӣ набуд, мисол ҳама гишнаю ташна, хеле муносибат беҳад тунд буд. ташна будем, ҳама бачаҳо ташна, маълуме ки гуруснанд, ташнанд. баъзеҳо ягон чиз дар сумкаҳошон доштан хӯрдан, багажҳоро наметиҳанд, мисол ки ягон чиз багажҳо гирем, да мисол ягон нон, ягон чиз. сеюм этаж баровардан шаб. хулоса инҷа бисёрӣ будем, намедонам шояд қариб 100 одам будак. як қисматша равон кардан чи инҷа 21 кас мондем, бо як чанд каси дига добавит кардан 25 кас шидем. ҳаминҷа миёяд мегузарад, мисол ҳама ҷода заминда як кас хобай, мисол як кас шиштагиай, ҳамин хел мегузарад. озод ҳисоб кардан мумкин да, любой кас метавонад ҳисоб. 25 одам ҳисоб кардан хеле нест ку, мисол бачаҳоро роҳӣ кардан 80 қариб 100 кас будем, ҳамаро роҳӣ кардан, ҳамин 25 кас мондагем. миёяд ҳисоб гӯё ҳисоб кардан наметавонад, мега хезед ҳама онҷа қатор истед. бачаҳо хобанд, ҳамин зада бедор кардеста, ҳамаша маҷбур кардеста, хезед равин ҳисоб кунем гуфта. тарафи ҳама зурӣ дорад, хеле да маҷбурӣ, ранги таҳқир да издеваться кардеста. ҳамин агар 25 одам ҳисоб кардан чи, агар дар ҳама ҳолат бошанд, аввал ҳисоб кардан мумкин аст ки рӯ дар рӯ шиштагӣ бошанд ё тунук ҳам шиштагӣ бошанд, мисол дурам шишта бошанд. як одами баақл ҳисоб карда метавонад ин чиза, мисол худшон ҳам метавонад ҳисоб карда. ӯ барои воя намедонам ягон хел лаззат мебаранд ай ҳамин чиз ки мисол мора гирифта рост монану пеш равед гӯяду қафо равед гӯяду хеле гирифтан бачаҳоро ҳамаро қатор мондан. хеле як ду кас хоб буданд дар болои курсиҳо, ҳамин дар болои курсиҳо хобанд, ба дастшон хеле ҷое ки пушт мемонад одамо, дар ҳамунҷа зада ба дасташ зада хеле садо баланд мешад ку задеста, ҳамин хеле ӯ бедор кардеса да, хеле як рафтори камтар безебда, чали ки як гӯсфандро зада хоб бедор мекунӣ, ба пода равон мекунӣ, ҳамин хел кардеста. мусоҳиби моро як шабона рӯз дар фурудгоҳ нигоҳ доштанд, телефонашро мушикофона тафтишу худашро пурсупос намуданд ва дар ниҳоят гуфтанд ки ҳаққи даромадан ба Русияро надорад. ӯ мегӯяд вақте телефонашро аз дасти марзбонон бозпас гирифту дохилашро дид, ба қавле ҳуш аз сараш парид. асосан чия мекобанд ино дар бораи ҷангое ки байни Россия ва Украина аст ва ҷангое ки дар байни озир ҳамин давлати Палестинаву Израил, ҳамин ҷанги Палестина ва Израил ҳам мекобанд. ҳамин чиза дар ютубу дар ҳамин ҷо история просмотр будагиша мекобанд. дар телефони ман ин хел просмотр набуд. рости гап история просмотро шай ман будак ҳамин видеое ки ман худам тамошо мекардам, мисол аз ҳисобе ки ман худам инженер строитель ҳастам, асосан видеои ҳамин дар бораи сохтмон ҳамин чизо тамошо мекунам. ман ягон технологияи сохтмонро тамошо мекунем, чӣ хел карда мешавад, ягон чиз нав, мисол барои изучат кардан. вақте ки телефонма гардондан додан, ман ҳамҷа кофтам ки аз куҷо фаҳмидам ки ҳамин чизо мекобанд, ба хотире ки охирон история просмотр даромадам, охирон видеое ки тамошо кардаган аз телефони ман худшон ҳамин ким чиз дар бораи Израил поиск додиян, ҳамон видео буромада тамошо кардиян. ҳамон видеоро пура тамошо кардаган, ҳамон видеоро дар телефон пура сар додиян, пура то охирша рафта видеода. ҳамин як видео ҳамагӣ дар бораи ким чӣ кори Израил, намедонам вай кадвай кам дар забони иврит хати гап мезанад, дар забони евреи хати гап мезанад, чӣ гап мезанад, ман нафаҳмидам чия ин видео. Русия ҳам навиштагӣ аст. хеле ҳам видеои дар бораи Израил чанд та худшон поиск додиян,
охирон просмотр ҳамин чанд як ду та видео ҳамин охирон просмотр дар бораи Израил буда дидам худам. Ман видеоро тамошо кардаги нестам, ман якум бор видео дидам. Хулоса худшон тамошо кардам видеоро телефони ман, ба фикрам ки хостиям фаҳман ки ман тамошо кардагам аст, мисл поиск кардани история поиска ба фикрам кофтиян ки набуда, худшон сар додан видеоро тамошо карданд. Агар шояд мисол дар оянда агар баҳона кунанд ки ман ягон чиз дар бораи Исраил тамошо мекардам, шояд ин видеоро просмотрша худшон мондан, ба хотире ки баъд дар оянда бигӯянд ки ина дар история просмотрш ҳаст ку ин видео ки Израил тамошо кардагам. Мегӯянд худшон специально подставить карданд, ҳамин хел ранги қасдан туҳмат карданд, гӯям да ҳамин кора карданд. дар пайи боздошту ихроҷи муҳоҷирони тоҷик аз русия, мақомоти тоҷикистон аз шаҳрвандон хост муваққатан бе зарурат ба русия сафар накунанд. Масалан, вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон гуфта буд ки танҳо дар фурудгоҳи Внуково дар рӯзи 27 апрел 954 шаҳрванди тоҷикистон дармонда буданд. тақрибан нисфи онҳоро бозпас гардонданд. чунин муносибат боис шуд ки раҳбарони ду кишвар дар аввали моҳи ҷорӣ ба мувофиқа расиданд то намояндагони ду тараф якҷоя нишаста ин масъаларо баррасӣ намоянд. Вале бо ин ҳама вазъ кам тағйир кардааст. мусоҳиби мо мегӯяд барои ӯ ва дигар ҳамроҳонаш ки ба русия роҳ наёфтанд, ҳеҷ маълум нест ки тасмими иҷозат додан ё надодан аз рӯи кадом меъёр сурат мегирад. гуфта намешавад. Ҳамашон пурсидем ки мисол чӣ проблема буда метавонад. Инҷа намедонам, баъзе бачаҳоро ҷавоб доданд ки тамоман забони русӣ намедонанд ё ки даже солҳои гузашта патенти соз надоштанд. Намехали бачаҳо хеле мо гап задем, баъзе мо документ надоштем, ягон чем хари. Онавои гузаштам рафтанд. Мисол баъзе бачаҳо буданд ки ҳама документашон дуруст оро ман карданд. Баъзе бачаҳо буданд ки документашон хато буд, ман карданд. Ино мо гуфта наметавонем ки айрӯи патент надоштанд. Мисол допустим одамое ки соли гузашта патент надоштанд, муворак қабиданд. Мо ин хел гуфта наметавонем, барои ки пур буданд бачаҳое ки соли гузашта патент доштанд. Масалан як мард тоқа як марда ка ман дидам, камтар гӯям агар проблемаи серьёзне бигем, агар 20 сол пеш судимост доштаем. Як мардак 20 сол пеш барои чӣ гуноҳе ҳабс шуда будааст инҷада. Солҳои пештара вай меомаде, баъди ҳабс баромадан ҳар сол кор меомадааст. 3 та патенти охираш ки охирон патенташ дар кисаш буда, нишон дод ки ман 3 соли охир патентом ҳамаш ҳаст. Имсол ман кардан ба хотири судимост доштанаш. Ман бачаҳо хеле бисёр хеле гап задам, якташ вид навиштества дошт, ҳама қоғазаш дуруст, ҳамаш ягон хел проблема нест, ҳама ҳуҷҷатҳоро дорад, вид навиштества доштай, гардонданшай. Як духтарак якум бор омадеста будай, тамоман дар Россия набуда, дар ҳаёташ якум бор омадеста, ваям гардондан. Як бачаи дигарам якум бор омадеста будай, гардонданша. Як занаки дигар вид навиштества доштай, пеши падараш меҳмонӣ рафтеста будай, вид навиштества доштай. Падаруш вояш ҳама шаҳрвандии Россияро доштанд. Вай занакам гардондан. Бо ки як бародари дигар транзит омада будааст. Ба воситаи Россия бояд Беларусия мепаридай. Вай вид навиштествои Литваро доштааст. Дар Литва далнабойши кор мекарда он бародар. Гуфта ба Россия мепаридам, гуфта ай Россия Минск, баъди ай Минск Литва ба фикрам, ё ки чӣ хел ҳамин хел гуфта да, ё ки ай Минск ягон ҷои дига баъд Литва ё ки чӣ. Хулоса ки транзит буда ҳамин шаби гузашта мо соати 9 дирӯз соати 9 фаромадем, вай бояд соати 11 шаб Минск мепарид. Ваям депортатсия карданд. Депортатсия кардан Тоҷикистон равонаш кардан. Ҳамин рейс ёзи ҳамин саҳари равон кардаги рейсда. Ман намедонам, шояд роҳбарияти Россия бо роҳбари Тоҷикистон ягон муносибатшон хуб шудаги набошад. Мумкин ягон намедонам чия, ягон русода чӣ хел маъқул. Допустим ман худам инҷада инженер кор мекунам, мисол ман аҳамият додаги ҳастам. Баъзеҳошон мисол мебинанд мошин қатъи мегарди, ягон мошини хушрӯ қатъи мегарди, ягон чи ай мошин мефароӣ, мебинанд тоҷик ай мошини хушрӯ мефароӣ, мисол намефорадшон. Ё ин ки мепурсанд мисол чӣ кораи, мисол меги ки инженер, мисол вазифаи нағз дорӣ, чи намефорадшон ҳамин чизо. Камтар шояд аз ҳисоби ягон ҳисси миллатчигӣ бошад. Ё шояд баъди ҳамин ҳодисаи Крокус мехоҳанд ки як фишор оварда камтар аз элак безанд ҳамара. Яки ин элак ино чия мебезад намедонӣ охи. Ин элак ино чӣ хел ки як хеле шудааст ки чӣ хел бигем. Як отеше ки ҳам тару ҳам хушка якҷо месӯзонад, ҳамин хел шудаги да. Ин ҳуҷҷат дорам проблемаш дестанд, беҳуҷҷатанд. Бачаҳои Русия намедонистагӣ гузаштанд, баъзеш бачаҳои намедонистагӣ гузаштанд, мусафедо гузаштанд, духтаро занако гузаштанд, баъзеш. Баъзеҳое ки Русия зур медонанд, проблема надоранд, истоданд. Вид навиштества доранд, истоданд, намонданшон гузаранд. Ё ки намедонӣ инҷа чия мақсадшон. Ай ҳама аз ҳама гурӯҳ, аз ҳама тоифа гардондестанд. Ёшам мегардонанд, пирам, документ доштагиам, бедокументам. Намедонӣ, мумкин ягон хел вай доранд, ягон
حسابات از بالا ممکن یگان فرمایش دیگه است که نمیدونم یگان ممکن فرمان دادن که допустим 60% آدمای گردانید یا 80% آدمای گردانید هیچ که دیگه تفتیش نمیکنه دکمنت دور نداره من بر آدم حجتامو نشون دادم گفتم من حجت من همش درست من اینجا دانشگاه خوندم مثلا همینجا افیسیانی کار میکنم مثلا در یک فیرما مثلا ویدوش انجینیر کار میکنم مثلا کار من همش افیسیانی یگان سو پرابلم ندارم میگه که این это никому не интересно میگن показывай нам не интересно میگن ولی даже نمیدونه که وای چی در کار از تلفن من یگان نیفتن یگان پرابلم نیفتن نمیدونم هیچ کس یگان بهانه بعضی دیش بهانه نمیگه ای هموطنی عزیزتر از جان ای یوسف امروزین کنعان بیرون ز وطن چی حال داری بیا و از روزگارت ما را آشنا کن بینندگان عزیز اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند پس این برنامه برای شماست روزگار مهاجر مطابق شوی به محیط نو قصه های انسانی و سبق های حیاتی همصحبتم اقرار میکند تو حمله مرگبار در کراکوس که باعث هلاکت 144 نفر شد و در آن مهاجران تاجیک گمان برند در کار و زندگیش مشکلات را احساس نمیکرد اما بعد آن برخورد تغییر یافت تو همین حمله در کراکوس مناسبت من چندین بار میرفتم میمدم یگان پرابلمش دیگه نبود من قریب هر 6 ماه پس یا کمیخل یا تاجیکستان یا ترکیه مثلا یگان جا میگشتم مثلا یگان جا میرفتم در اتوبوس هر 6 ماه پس اتوبوس دارم مثلا دفعه گذشته دکبر بود ترکیه رفته بودم من ترکیه اومدم به یگان پرابلم من در اومدم یگان گپ نشد حجتای دیدن که همش من درست کار میکنم یگان پرابلم نیست جواب دادن در اومدم از ایرپورت دوانده دو در اومدم وای دفعه این دفعه تاجیکستان رفتم اتوبوس این دفعه گردم نمیدونم برای چی تو این حمله مناسبت بسیار خوب بود بعد حمله راستی گپ در کارام کمتر حس میشد تغییرات به خاطر که من بغیر اینکه انجینیر کار میکنم اونجا ده همگی 5 روز کاری در هفته اونجا کار میکنم روز شنبه و یک شنبه بیکارم همین بچهای تاجیک مثلا چل بگم شما دامه تاجیک هستن که як посредник کار میکنن объект میگیرن و مثلا سтройка میکنن که یگان داچه میسازن یگان چون من خودم حساب که انجینیر استریتلم همین خیلی کارا میکنیم بعضی بچه‌ها خاطی مثلا تاجیکای خودمون خاطی یک چند объект داشتیم договор کرده بودیم باید این بهار سر میکردیم بعد همین حمله کراکوس همون آدمو دیگه خاطی من گپ نمیزنن من یک چند بار واتساپ شده نوشتم که برای همین کار دا گفتم چه خیلی کنیم کی سر کردن در کار و چه کردن در کار من استوام کی بیارم خیلی نوشتم جواب ندادن من این یک تخمینا چند روز چند قبل پیش بود یا 2 یا 3 هفته پیش بود نوشتم جواب ندادن من نمیدونم شاید هم کم تر همین حساب نخواستن دیگه من خاطی کار کنم در حساب توجیه بودنی من یک بار دیگه کوارتیر گرفتنی بودم برای ریمونت رفتم договор کنیم مصلحت کنی رفتیم کوارترش ندیدم همش درست مصلحت کردیم هم کلی دیزاین پروژه گرفتم اما طرفا مصلحت کردیم اما نقص بود وقتی ناسیونال پرسید و فکر میکرده که من داغستانی ام ده داغستانی خیال کرد بعد گپ زدیم بعد چه درباره داغستان پرسید ده میخوای من گفتم نمیدونم من اونجا نبودم بعد تاکی چه خیال نبودی من گفتم من تاجیکم از تاجیکستانم ها گفتم خیلی نسترنش کم تر دیگر شد منش گفت بعد دیگه سوز گپ نزد و بعد رفتیم شب زنگ زد گفت که я передумал گفت другому человеку отдам گفتم خیلی نمیدونم برای چی خیلی شد شب زنگ زد گفت فکرم علی شد من دیگه کس نمیتونم همین کوارتیر ریمونت کنم دیگه نمیدونم و مجبور کردن نمیشد تو بسیاری ها وقتی به مسئله مهاجرت رو میارند حمله به کراکوس رو همچون انگیزه تفتیش و اذیت سراسری مهاجران میدونند اما میخواهم باری دیگر حوادث 1 سال پیش رو به یاد داریم که عملا هیچ اساسی واقعی برای تعقیب مهاجران نبود مقامات روسیه با بازداشتی دست جمعانه مهاجران هنگام نمازگزاری در مسجد کاتلنیکی لط و کوب زیاده از 100 نفر دانشجوی تاجیک در دانشگاه کامسомольский لب امور روسیه ریدهای همه روزه در بازارها و کارگاه‌ها با نام نلگال و ساختن سیمای مهاجر خودسری قانونشکن و افراطی خیلی بروقتر از آن حمله شروع نموده بود ظاهراً حادثه کراکوس دست مقامات روس را باز نمود و آنها اکنون مهاجران را همچون تروریست جلو می‌دهند. در وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان به رادیو زده گفتند که در 3 ماه اول امسال 1088 مهاجر از روسیه به تاجیکستان برگشت. این امور در مقایسه به همین دوره سال 2023 بیش از 60% می باشد. قهرمان دیگری ما منظرشو عظیمفی 54 ساله بعد کار و زندگی 20 ساله در روسیه نیز به تاجیکستان برگشته است. او میگوید در دوام این همه سال در این کشور روزگار خوب داشت و مشکلاتی را احساس نکرده است. و
нахуст дар соҳаи савдо кор мекард ва сипас аз рӯи ихтисос дар тарабхона ошпаз буд. Сол 94 мо рафтем, ишо тоҷико камтар буданд. Хоб в основном дар Санкт-Петербург буданд тоҷико бисёраш. Свердловск, Челябинск, Москвада шаҳрҳои калон набуданд. баъд оста шукри худо хай камтар вазъият безем шуд, кор қатӣ мардум рафтан сар карданд. оликои нағз, шукри худо, оликои мо дар нағз олик медоданд. аз чанд рубл шумо шурӯъ кардед якум маоше ки гирифтед дар ғурбат? аввал оликои нағз 15 000 сум российский буданд. баъд камтарам буданд пештар, 15 000 пули нағз буд пештар. 15 000 баъд оста 20 шуданд. ошхона дуру будем кор, як ошхона фирма ҳасте, дело вкуса мегӯянд ва типа фабрика кухня да ва стол заказов. ҳамҷо пазанда кор мекардам. горячий цех ба кор мекардам кадошу пазанда. оле ки нағз медод 22 000 сум, патент дингам 700-800 доллар мешудам вақто ба. Яки пули калон буд, 700-800 доллар пули калон медодам. ҳурмат мекардам, худо ба шукр. аз кадом сабаб бошад намедонам. аз сабаби кор нағз кор мекардем. мақсад хеле насилна кор намекардем. ҳеҷ кабои насилна кор намефармояд. аз ҳад зиёд кор намекардед? не то ки ҳама 8 соат положено, 8 соат даже 10 дақиқа кор зиёд намекардем. 8 соат кор мекардем. меомадан мисол допустим шеф-повар меомад мегӯфт ки бародаро кори шумо тамом. саати 8 кор сар мешуд, 5 тамом мешуд. масалан он маблағе ки маоше ки шумо мегирифтед ҳамон замон ба чӣ сарф мекардед? ба ватан мефиристодед, ба хонавода, ё ки масалан барои ҳуҷҷат кардан шумо масраф мекардед, ба хобгоҳ? барои хона, барои фарзандо. вай вақто фарзандо майтар буданд, вай вақт духтарчако майда буданд, писар надоштанд. вай вақто ба шукри худо фарзандако калон кардем, худо ба шукр. ҳамаша шавҳар додем, 4 духтарака, худо ба шукр. ҳамаша кор кардем, худо ба шукр. кор кардем. кай ҳамроҳатон бурдед? Тоҷикистон кор кардем. оиларо кай бурдед ҳамроҳатон ба Русия? оила як бор соли 2003 рафтаган. оилама рафтаги нест Русия. як бор 2003 ҳати духтарчо майда буданд, рафтам простам кардам, тамошо рафтам буданд соли 2003. так ма оилама намерафтам. оилам дар Тоҷикистон будак майда. чаро намехостед ки дар канори шумо бошанд дар Русия, дар ҳоле ки шумо 20 сол дар ҷалобамо чиқа намехостем. бехостем, просто было желание, возможно, набуд. имконият надошт. имконият надоштем. Тоҷикистон падару модарам ҷа буданд, фарзандо майда буданд, фарзандако. бо ватан дигар, ватан кӯдако барои кӯдако ватан хубтар мудаи. беташвиш, мақсад бе ягон вай ватан хубтар ба фикри ман. Россия ба намешавад кӯдакати рафта. сабаби баъди ин солҳои тӯлонӣ баргаштан ба ватан чӣ буд? шалобонои во-первых сину сол баъд хай модарҷон гузаштанд, сари қабри модар рафтан дар кори тестед. баъд фарзандо падар пир шуда гиранд, шукри худо. падари ман шукри худо соҳиб, падари ман соҳиб дорад, серфарзанде, худо ба шукр. падари ман одами давлатманде. просто мехоҳем ки дар нафасҳои охир хати падар бошем, шукри худо. мақсад дар ватани худ зиндагӣ кунем. манзаршоҳ Азимов мегӯяд ҳоло дар Тоҷикистон дар яке аз тарабхонаҳо кори ошпазиашро идома медиҳад. ҳарчанд ба гуфтаи вай маош ба мисли Русия нест, вале хотираш осуда аст. шукри худо 4-5 000 сум сомон. се вақт ишками сер, авхоти ишкамча сер, авхоти гарм ҳама вақт ҳаст. шукри худо тоза мебиед, тоза меред, шукри худо. беҳтараш ки агар бошад ки бисёртар мешуд, агар оли бисёртар мешуд, бо дафтар мешуду. ако ҳозир мо иқтисодияти мо Тоҷикистон камакак вай масад норасиё дорад, иншоалло мешавад ҳамаш, иншоалло вай баланда мешавад, зарплата тамом мешавад. набошад чо кунем, мешавад, шукри худо. меҳмони аввалии барномаи мо низ ҳоло дар Тоҷикистон аст. ӯ талош мекунад ба воситаи ниҳодҳои муҳоҷират муайян намояд ки дар кадом асос ӯ ва садҳо муҳоҷири дигарро бе ягон шарҳу тафсир аз Русия берун карданд.
ولی اگر روحش به این کشور بسته باقی ماند، دولت‌های دیگر رو برای فعالیت جستجو خواهد کرد. اگر من روح جان، من معاش خوب میگیرم اینجا در شکر معاش خوب میگیرم از همون فرما که کار میکنم قریب $2000 معاش میگیرم، معاشم خوب است میرسد و بغیر این با گفتم که مثل ابیکتو گرفته کار میکنیم قریب از معاش زیاد از این کار میکنم اما درآمدم نقص است اینجا در شکر من در بسنده است. اگر که اجازت نتیانم در تاجیکستان کار هست بسیار شرکت هایی است که ما در کار میتین به خاطر که من تجربه خوب است شکر زیاده 3 سال در روسیه کار کردم مثلا باعث انجینیر هم دیپلم ماجستری روسیه را داریم. دیگر واریانت در بلاروس هم انجینرها معاش خوب میتین اگر شاید ممکن بلاروس نمیدونم یا قزاقستان یا ازبکستان اونجا هم انجینرها معاش خوب میتین. در تاجیکستان هم بسیار ابیکتویی که ممکنه که $700-800 در $2000 تیانده. با این همه انتظار می رود که روز 28 می تاجیکستان و روسیه در مسائل مربوط مهاجران سر میز گفتگو نشینند. تا کجا این بررسی ها مشکلات موجوده را برطرف و روی صدها نفر از جمله قهرمان ما را که در این 2 ماه اخیر از روسیه بی سبب رانده شدند باز خواهد کرد وقت نشان می دهد. با امید خبرهای خوب نشر نوبتی روزگار موجی را به پایان میبرم و منتظر قصه های جالب از حیات شما عزیزان هستم. خدا نگهدارتان.